Hati-hati, hati-hati. Oh, you know, you very famous, you know. So many of my friends like you. So many of my gay friends like you. Yes, all the body like you. Yes. Are you single? Nyampe jam 3 langsung makan dulu saya karena belum nyampe dan kita diam dulu, oke? Karena nanti takutnya udah nggak sama makan lagi ya. Gosian, hai Koko, thank you. Gimana? 3 digitnya. 3 digit itu. Bingung rame banget. Hai. Ya lo rambutnya berantakan banget deh, Iis Dahlia. Gak mau diem kan di mobil. Tadi tuh dari mobil udah gila nggak tuh? Gila nggak anak baru gue ini? Gila nggak nih? Lihat mukanya Tuh, udah kayak harus make up. udah kayak Myeongdong. Iya dong, ada Kuromi. Kuromi, biar kayak Kuromi. Gila nggak lo? Kohan 2 kali bolak-balik toilet gue masih Mama nyampe. kura-kura Brazil kayak. Sayangku, video sini ya. Sini aja ya. Zoe. Nonton mami ya, mami oke. Nanti saya nonton mami ya. My housemate, my bestie. Dari pertama kali gue nge-MC di sini dia mau datang, akhirnya nggak datang, baru hari tahun ini datang. Karena teruslah aja bukan Eke. Karena lu. Pertama Patricia, kedua baru. Mbak Peres. Ternyata Peres ya. Kita udah di sini bertahun-tahun nggak pernah didatengin. Emang. Lo hebat. Akulah Putri Indonesia sesungguhnya. 5 tahun menjabat ya, Say. Saking kerennya, gue hampir menyembah. Oh iya, jatuh gue ingat ternyata ini salah satu dari Seven Wonders. Ini konsepnya apa nih, Ci? Mahkota Utama Putri Indonesia 2026. Udah di sini semua nih di kanan. Hanya mahkota ini yang tidak pernah diturunkan turun-temurun. Oh. Karena buat Ike doang. Banyak banget masuk ke makeup rambut perlu cakap terapi nggak? Sukses. We can do it. Yes, We can do it. Hayati. Hayati. Ini di depan. Silakan. Ada ini. Maria. Hold hands for me. Oke. Kami ucapkan selamat datang di Malam Puncak 29 Putri Indonesia 2026. There's something really different with you. You look kind of very special with that. It's my crown, right? Akulah Putri Indonesia sesungguhnya. Menjabat 6 tahun. Galeng-galeng, ya kan, Bu Putri?
Tapi kan memang kamu putri Indonesia. Kamu adalah aset hayati bangsa. Aset bangsa. Yes, right fashion lovers. Beyonce. This is our friend. With my acrobacy, one soul. Nek, telanjangin gue, cepetan. Telanjangin gue, cepetan. Telanjangin Eke. Tuh, oke, capcus. Capcus. Duration. Nyambi ya, Wak? Iya. Oh, kalau gitu gue di sebelah ini aja, di sebelah kiri. Karena kelihatan. Kayak berasa lomba lagi ya? Kayak berasa lomba lagi usia lah, Zan. Pakai nggak, Teh? Pakai aja lah ya. Pat, orang ke-8 ya, Pat? Hah? Dari 16. 8 dari 6. Ke 10 standby. 8 dari 16. Kayak mau konser, Cong, mau nyanyi. Ember. Hollywood nih. Kita sembah di atas ya. Haruskan juga Alvita yang akan mempersembahkan produk inovasi. Lipstiknya apa merah? Oh iya. Nanti kurangnya tancapnya di sana ya. Hati-hati. Bawa kanan. Siapa yang layak? Apakah Bali? 2022 adalah Banten. Apakah Banten? Apakah Bali? Banten. Dan Putri Indonesia 2026 adalah Sesaat lagi. tetap di mana puncak 29 2026. Putri Indonesia 2026 adalah
the first walk of Putri Indonesia 2026, Agnes Aditya Raharja. Banget Bu Shirley udah pulang, padahal gue pengen banget ketemu Bu Shirley, pengen foto sama dia. Tapi gimana lu ngelihat akhirnya yang menang Agnes? Ya happy, tapi lu kebaca nggak tadi? Lu nggak bisa ngebacain gue kan? Gua nggak kebaca lu, tapi kita tuh di belakang udah kayak, wah berdirinya urut. Maksudnya? Mereka berdiri berempat urut dari 1, 2, 3, 4. Oh, you know, you very famous, you know. So many of my friends like you. You know, there's a lot of fans tag you. Huh? They want you for Cosmo. Really? Should I? Oh. I wanted to come during her reign, but then Why not? yeah, at that time I have work. He say just did a podcast and 80% of that podcast is Henry. I not 80%-nya, not 80%-nya. I watch it. I try to get it on TikTok Yeah. because TikTok have auto translation. So I try to get what Yes, I discussing. yes. That's why now I want to make content with you so I can get engagement good. Like me. Yeah, like me. Yes, we take him so we can get engagement. Yes, yes. I take you. Yes. Dua kata. Iya Bu. Ini buat dijatuhin. I take you. Okay. Okay, you're here and I walk. Okay. So you want this way? Or this way? Thank you, Henry. Yeah, I did it for engagement. Tata sini. Tata. Udah. Cosmo. Kos-kosan aja. Both of you. Buat para boti-boti ini. You're funny. You're like. I like it. That's why he said I supposed to join Miss Cosmo. No, you should come be a host. Yeah, it's better I become host, yeah, but I have to speak Vietnam, right? No, they only speak English. Oh, really? Yeah, our host last year was South Africa. Yeah. Dari Ibu Putri Kuswisma Wardani, sekarang kami berikan Anda kesempatan. Yeah, have to. Yes. And so many of my gay friends like you. Yes, all the body like you. Yes. Are you single? No, you're not single anymore. Sorry guys. Not single anymore, Punten. Yeah, I tell the You're so tall, yeah. Look, I have to go. Because you have one to go floor. right here. No. high It's okay. Say, mohon maaf, Ido pakai begini masih tinggian dia. Kualitas dan kemajuan penyelenggaraan setiap tahun sudah Okay. terjawab. Birthday! Happy birthday to you. Today? Yeah, today. Today? Like today in the new day. Yeah, in the new day. Like after midnight. Now, today. My God. Right now. Okay. Monggo ya, Nek. Nah, aku mau ketemu sama Beyonce aku dulu. Beyonce. I love you. Finally, I can meet you. I love you. Oh my gosh. Beyonce. How are you? What are you doing in Indonesia? I'm doing a concert. Oh, Soon. oh my God! Beyonce, USA go to Papua, yeah? Yeah. Oh South my- Papua. My God! What is in South Papua? Where should we go? I will go to Merauke, the eastern part of Indonesia for sure. Oh. To see the kangaroo, musamus, and everything's like excited things in Indonesia. Oh. Hey, you're so tall, ya, Sai? Yeah. Very, very tall, ya? Very, very tall. I like you.
I like your energy too. Thank you so much. Like I always like, it's my dream come true. Finally I can meet you because like, whenever I watch Putri Indonesia from home, I was like, oh my god, Tricia Gold, she's so. The energy is sexy. Sexy, tapi lu juga sexy, I love it. Lu jalan gini, ngondek ya say, love it, darling. Thank you banget loh. Paling cocwit konsistensi tiap tahun Iksan tuh best. Thank you ya, Bo. Selamat ya supermodel Mi. Angel, gimana? Best. Deg-degan nggak, Cong? Finally, Cong. Gila. Gimana, Cong? Pas gue buka, gue harus tahan ekspresi gue. Gue cuma kayak, maksudnya gue tuh mau ketawa, tapi kalau nggak, gue nggak mau lihat kalian karena kalau lihat kalian pasti kayak ada mata-mata mau kayak ada kode-kode gitu, Pak nggak sih? Kita karena udah temen ya, Nek, kayak ada kode-kode mata gitu, Cong. Gue kayak nggak mau lihat. Terus ya kan. Adrenalinnya jadi Gimana terpacu dalam melody ya kan. Congratulations. Turun. Tante, congratulations. Tante, Om happy banget. Ya Allah. Gila, gimana sih rasanya Om Tante dua anaknya membawa crown? Satu Miss Indonesia, satu Putri Indonesia. Coba gimana? Om jawabannya, Om Tante. Gimana jawabannya? Kalau saya jawab sederhana, nasib mereka gitu. Sehingga mereka itu begitu bekerja sendiri, mereka begitu kuatnya. Mereka unstoppable. Dan kita cuma sederhana, jangan pernah berpikir menang. Ya, tetapi lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Hanya itu saja. Saudara. Karena kain Say doang. congratulations. Thank you so much. Congratulations. Iya, aku udah tahu berapa kali MC sama lo. Ya Allah. Ci, hati-hati di Ci. Kasih tau Ayo, di yuk. sini. Beyond expectation. Mohon maaf. Om Tante, Kasih space ya. Kasih space ya. Bentar, foto dulu. Siapa yang berani lawan MC? Selesai juga Putri Indonesia 2026. Semoga teman-teman yang nonton puas ya saya dengan hasilnya dan juga MC saya karena Eka lagi batuk juga. Semoga ya puas lah ya saya. Gimana dengan makeup aku? Anzu dan juga rambut aku. Suka nggak sih makanan aku? Gimana? Mau dipindah apa lagi tahun depan? Komen di bawah. Cus. Mukanya fair kayak kok mukanya fair agak dibuat kaget gitu. Kita udah kayak pegangan sama Elis nih tangannya kayak aduh gimana nih kok bad gitu ya, takutnya kayak Agnes nggak masuk nih gitu. Kamu deg-degan nggak? Nggak deg-degan ya kamu ya? Kayak aduh gue liat kayak kenapa mukanya bad gitu. Sengaja nih mah terlalu. Artinya dia profesional. Iya dong. Kan nggak boleh. Kan walaupun kan teman sendiri tetap dong yang datang teman-teman sendiri kan kelihatan dong. Ya nggak sih? Padahal gue kayak udah kayak padahal gue udah menahan-nahan. Pengen gue kayak ada handphone nggak nih? Jangan gitu ya. Jangan ya. Nggak boleh, harus profesional ya Bencora ini kan. Dari telepon udah tahu. Deg-degan lah sampai video reaction nggak kepencet. Dia gini doang nggak kepencet. Tapi kepotong. Kesel. Temenan nih 5 tahun tinggal bareng. Baru kali Bang jadi teman gue ya. Agnes, lihat daripada Boti itu gimana sama gue ya.